Prilikom upisa na godišnje kurseve u jezičkom centru Equilibrio Kids vrši se ulazno testiranje polaznika kako bi se precizno odredio nivo znanja. Deca se testiraju usmeno i pismeno, nakon čega pronalazimo odgovarajući termin u skladu sa nivom znanja. Nakon toga formiraju se male mentorske grupe u skladu sa uzrastom i nivom znanja polaznika. Nastava se odvija 2 puta nedeljno po 45 minuta ili jednom po 90 minuta. Termini su poslepodnevni i večernji, radnim danima i vikendom. Kursevi traju 9 meseci, od septembra do juna, fond časova je 62. Nastava se odvija u potpunosti na stranom jeziku, prilagođavajući se individualnim potrebama polaznika. Najviše radimo na usavršavanju i napređivanju jezičkih veština, kao što su čitanje, pisanje, govor i slušanje, sa akcentom na aktivnoj komunikaciji. Kompletna nastava se odvija na stranom jeziku. Deca se od samog početka navikavaju da slušaju i razumeju jezik, a u tome im pomaže stručnost naših predavača, koji na najslikovitiji mogući način deci približavaju gramatiku i vokabular. Kroz izraženu mimiku, pokret i slikovita pojašnjenja, oni deci približavaju jezik na najzanimljiviji mogući način. Mi jezik ne predajemo, mi se trudimo da ga deca što spontanije usvoje kroz realne situacije u kojima su oni aktivni korisnici jezika. Na primer, dan u kupovini, upoznavanje, dan u parku, dan na izletu. I uz taj način rada deca ne razvijaju otpor pri učenju jezika, ne uče ništa napamet i nemaju blokadu pri izražavanju i korišćenju stranog jezika. Učenje kroz TPR, Total Physical Response aktivnosti, glumu, ples i igru dobijamo najbolje rezultate, jer su to aktivnosti u kojima deca neizmerno uživaju. Oni sa časova odlaze srećni i puni samopouzdanja, spremni da to znanje iskoriste gde god. A kako bi se samopouzdanje održalo na što višem nivou, mi deci pružamo pomoć i pri savladavanju školskog gradiva. Time postižemo dugoročni napredak i bolje ocene u školi.